I pozdrav svima, Dušan ovdje iz virtualnih tutoriala. Danas ćemo raditi tutorial o PowerPointu. Trenutno koristim PowerPoint 2013. Po meni je PowerPoint najbolji program za pravljenje prezentacija. Tako da počnemo od nekih osnova. Kao prvo tu su slajdovi. Znači ovo sa strane to vam je linija slajdova. Svi slajdovi koji imate, kada stisnete ispod samo stiskate enter i stvaraju se novi slajdovi. I na njima možete ubaciti tekst, slike ili bilo šta drugo. Onda, slajdovi se mogu namestiti kako želite, boje na slajdovima i to. Ima već ugrađeno u PowerPointu, je to ovdje na dizajn. I imate ove razne, naprimjer stisnete tu. I onda vidite, sad je malo drugačije. Imate naprimjer ovo. Možete da birate razne boje, ove iste. Naprimjer, evo ovo, naprimjer. Ili evo ovdje, ima razni oblici uređivanja u PowerPointu. Onda, sad ako želite da se, naprimjer, kada pokrenemo ovu prezentaciju i kada promenim slajd, on se samo promeni, znači nema ništa. Ako hoćete da to bude neki lep prelaz, idete ovdje transitions ili ti promene. Prebacivanje. Dobro, nije bitno. Znači, namestite kako želite da se menja slajd. Naprimjer, ovo kao podizanje zavese, ovo da go duva vetar, ove zavese. Evo, naprimjer, ovo da imamo kako izgleda. Evo da pokrenemo. Znači, stiže. Sad kad promenim slajd. Opa, da, to sam zaboravio. Morate, znači, kad izaberete to, onda stisnete ovdje apply to all. I onda će biti primenjeno na sve slajdove. Znači možete za svaki slajd posebno da bude. Vidite kako je to odletilo. Znači mogu sad na primjer da stavim da kad se ovaj slajd promeni da bude ovako. Vidite, evo sad će da imamo F5. Znači on tako. Sad kad promenimo da dođe ovako. Sad kad promeni sljedeći on odleti onako. Zašto smo uradili apply to. Ok, dalje pričat ćemo o tekstu, kako ubaciti tekst i kako ga urediti. Idemo insert, imate ovdje text box ili word art. Znači word art to ne morate, možete samo preko text boxa. I napišemo na primjer sad virtualni tutoriali. I znači povećavate isto kao i u Wordu, obeležite sve. Sekund, obeležite sve i ovdje možete i ovdje, a možete i ovdje. Stavimo malo veće i ovdje nameštate ovako i gdje želite da stoji. Sada ide, ako želite da uredite to da bude lepše, malo idete ovdje format i sad izaberete i sad imate ovdje ove preset ili ti već unapred napravljeni. Imate text effects, imate ovaj shadow, to je ova pozadina iza, onda imate ovo da bude ovako dole ili svašta ima tu. Imate refleksija, kao u vodi, ono da je iznad vode. Imate koliko, da li da bude odvojeno, da li da se pokazuje pola slova i ovo. Imate da svetli oko slova. Možete da odredite, na primjer uzmete to. I sad možete odrediti i koju boju hoćete, na primjer ljubičasta, zelena, svejedno. Sljedeće imamo bevel, to vam je da ova slova budu 3D. Znači otprilike 3D da budu. Sad uzmemo ovo 3D rotacija i okrenemo na primjer ovako. Znači 3D rotacija u kom pravcu da budu okrenuti. Tako, i sad možemo namještiti ovaj bevel. Samo namestimo bevel, mislim da će lepše se vidi, a outline da bude crn. Mislim da će sad lepše se vidi ovaj bevel, ali, da. Eto, znači vidite kako se to menja. Onda, sljedeće što ćemo pričati su oblici ili ti shapes. Oni se ubacuju isto preko inserta, imate sad shapes, imate smart art i charts. Sad ćemo pričati o shapes, ali smart art, to vam je znači ovo, kao neki unapred određenje. Primjer uzmemo ovo i ono je ovako.
već određen, znači može se okreće, može s njim da se radi šta hoće. Imate i ove chart, to jest dijagnoze ako pravite ili tako nešto. Sad ćemo shapes, na primjer da uzmemo neki shape, evo je smiley, stavimo ga tu. I to je shape. Onda, njega također možete da napravite da bude kao 3D. Što neće. Čekaj, neće, da probamo sa nekim drugim oblikom. Da probamo s ovim. Može to samo za slike. Dobro, nije bitno. Ako želite da ubacite tekst tu, samo stisnite desni klik i edit tekst. Onda napišete nešto. I to je to. Znači, a ovaj tekst će da bude kao ono malo pre što ste pisali, znači možete da ga vratite na isto. A da, evo ga ovdje ovo, znači Shape Effects i sad imate 3D rotacija i okrenete kako hoćete. I isto možete da stavite bevel da bi izgledalo malo više 3D. Evo i ovdje isto možemo, na primjer na drugu stranu da ga okrenemo. I isto bevel da stavimo. Na primjer tako. I sad izgleda tako. Ovo je, znači ovo vam je za slovo, ovo ovdje je za ove shapes ili ti objekte. Ok, sljedeće je ubacivanje failova. Znači failova možete ubaciti preko insert i sad pictures, to je slike, da držite slike online, screenshot, da slikate ekran, fotoalbum neki. A možete i da uzmete sliku, na primjer evo ova slika iz prošlog klipa i samo da je prebacite tu. I znači sad sa njom možete da stavljate da bude, da ima razne ove kao okvire, da bude u 3D fazonu i tako. Onda šta još? Imamo i onda imamo animacije. Ajde neko stane ova slika, tu ću vam pokazati neke animacije. Znači imate animacije sad. Ako želite da, na primjer, kako da ulazi entrance, to je ulaz u slide, na primjer float in, da ovako lepo uđe, ovo sad će da vidite, znači kad se ovo pojavi, stisnemo levi klik i onda ono lepo uđe, znači može svašta, može glow and turn i tako. Sad, emphasis, to jest, šta da radi dok je na slajdu kada opet stisnete klik, na primjer da pulsira, stisnemo F5, sve kada dođe, ono će da pulsira, a imate ovaj animation pane i sad imamo float in i float in i pulse. Ne znam zašto neće oba u isto vreme. Dobro, nije ni bitno, nema veze. Znači možete tako ako želite da bude, da li šta da radi i kako da izađe sa slajda. I to je to u vezi animacija. Onda automatsko prebacivanje slajdova. I ovo vam je, ako ne želite da dirate klikove, već sam da ide, znači idete ovdje na slideshow. Onda record slideshow. Sad start recording from the beginning. Sad start recording. I sad tu on sad gore vidite radi timing. Prije 5 sekundi za ovaj slajd, pa stisnemo, dovodi slika, pa opet stisnemo se promeni slajd, pa dođe ovaj, pa se onda na primjer na ovom slajdu se zadrži 3-4 sekunde, pa onda promenimo, dođe ovaj i tako idemo i dok ne završimo. I sada bi trebalo kada krene slajd da on sve ovo sam radi. Znači snima i zvuk. Znači kada promenite ono, zvuk prestane, znači možete i naraciju da snimate. I to je kraj slideshowa.
I posljednje što ću da vam pokažem je Hyperlink. To je nešto po meni veoma korisno. Može se koristiti, na primjer, imate slideshow animaciju, ovdje govorite na primjer o Prvom svjetskom ratu, ovdje govorite o Drugom, ovdje o budućem trećem ili tako nešto. Stavite na primjer tu 3 slike, prvi ili stavite shape, svejedno. I sad, stisnete desni klik na to, idete Hyperlink. Možete da stavite da bude i neka web adresa, ali možete negdje u dokumentu, placed in this document. I sad, birate koji slajd hoćete. Ajde, na primjer, drugi slajd. Sad, ajde da napišemo samo nešto tu da bude. Tako. I sad, samo da clear timing on all slides. Sad kada stisnemo F5, imamo ovo ovdje. Samo da izbrišemo ovu naraciju. Clear narration on all slides. Sada imamo ovu sliku i sada kad kliknemo na ovu sliku, on će nas odvesti na ovaj file. Tu možemo da stavimo i dugme. Tu možemo da stavimo dugme, na primjer, da piše nazad. Na primjer, ovako stavite shape, na primjer, neki. Tu ubacite neki tekst gdje piše nazad. I desni klik, hyperlink in this document i tu. I sada kada uđemo ovdje, stisnemo na ovu sliku, ona nas odvede tu. Stisnemo ovdje i ona nas vrati nazad. I to bi bilo to. Nadam se da vam se svidio ovaj tutorial. Lajkujte, šerujte i subscribeujte i vidimo se nekog od narednih klipova. Ćao!